Da li je ko sretniji danas? Da li niko nije sretniji danas? Da li je ko sretniji od vas? Da li je ko sretniji od nas? Posljednja i posebna. Niko nije sretniji od mene. Tišinu sav ustreptao, čekam mjesečinu. Mjesec mlad zna ko je ona, samo će joj pokazati put do mene. Večeras imamo neka važna posla, dijelimo zagrad, jaje nježne i poljubce vrele. Ma,
Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Ritem sekcija Grizzly Madams se je osamosvojila, se dobila nekje med Goričkim in Kamnikom, privila decibele in se zadrla max. V vaša ušesa se bosta na frekvenci 89,3 zajedla na afterpartiju Radia Študent. Prihodnji torek, 7. februarja, nekaj čez 10. jutranje.